lishonile wena walodvungandzaba wasembelebeleni kepha ke belingeke lashona ngaphandle kwetindzaba talo nalomuhla sikwetfulela tona bukhoma etindlini tekusakata eAuckland Park eSABC wemukelekile mbukeli kanti asivele sibuke lethamba yembili lomuhla. President Ramaphosa remains committed to the full implementation of the State Capture Commission's recommendations. Mengameli Cyril Ramaphosa wethembise ukuthi luphiko lwetekushushishwa kwemphakathi lutawenyusa emasokisi ekushushiseni yamacala lakhethekile. He faces charges of conspiracy to commit murder as well as murder. There are some firearm-related charges, unlawful possession of ammunition, as well as defeating the administration of justice. Zweli phansi Skhosana loneminyaka lengama-55 uvele kafushane enkantolo yamanje yasemzimkhulu. Skhosana usolwa ngekuba nesandla ekubulaweni kwalobeka ngumabhalane wentsha ye-ANC Sindiso Magaca. Mengameli Cyril Ramaphosa wethembise ukuthi luphiko lwetekushushishwa kwemphakathi lutawenyusa emasokisi ekushushiseni emacala lakhethekile luphindze lubuyisele kabusha inkantolo emacala lamayelana nekhomishana yekugwamandwa kwemandla embuso. Ramaphosa uvete nekuthi ke kunencubekela phambili ekucatululeni lamacala laphenywa ngule khomishana. Lokhu kuta ngemva kwekuthi mengameli akhokhe lo mbiko ngemsombuluko. Lo mbiko wakamuva ugcile kakhulu ekoteni yesine yeminyaka timali wa 2024-2025 kanti uvete ukuthi 48 wema% emsebenzi lovete ehlelweni lamengameli uya ngasekupheleni. Mengameli uphindze waveta ukuthi kunencubekela embili ehlelweni lotebulungiswa ekubuyisweni kwempahla leyejiwa nekuvuselela letinye tikhungo tembuso kude kuvikele tehlakalo tekugamandwa kwemandla embuso. President Ramaphosa finds the progress outlined in this report demonstrative of the unwavering commitment to ensuring that those responsible for state capture are held accountable and that the systemic weaknesses that enabled this assault on our democracy are permanently addressed. Mengameli uthi kukolekwe imali yesive lelinganiselwa ku1 billion wemarandi lebeyintshontshiwe. Kunempahla lebita 10.6 billion wemarandi lefakwe ngaphasi kwemthetho yokuthi ingasetshenziswa ukuthi made kucatululwe lamacala. President Ramaphosa remains committed to the full implementation of the State Capture Commission's recommendations and to rebuilding public trust in our institutions. Lihhovisi lamengameli lithi kubalulekile ukuthi kuhlolwe lizinga lekuphila lalabasemagunyeni kanti ematiko lalikhulu ne-38 aqala loluhlelo nga-2024. Sihlalo wekhomishana letawubuka ludzaba lwebucala kungenela wepolitiki nengohlakalo elihlelweni lwetemthetho kuleli lolubambela lelisekela lenhloko yemajaji Justice Mbuyiseli Madlanga uthi sowuqale ngalokusemthethweni umsebenzi wale khomishana. Le khomishana isungulwe kulandzela tiphimiselo takhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal Jenene Nhlanhla Mkhwanazi lapho ke avete khona ukuthi luhlelo lwetemthetho kuleli lugcwele kakhulu ngebugebengu lobuhleliwe. Emva kwamavikili amathathu isunguliwe lekomishana ithi umsebenzi wayo sowuvele uqalile. Isihlalo wayo Justice Mbuyiseli Madlanga uthi utawuqinisekisa kulinganisa kusebenzela ibaleni nekuvikeleka kwelive kanye nekuphepha kwabofakazi. Matters of state security, even documents that should not readily serve in the public domain. With regard to those, it may well happen that there may not be access to those documents. Umsebenzi oqala nje ukuba kukhulumisana na Jenene Mkhwanazi licobo lwakhe. I think I should just be open with the South African public and say that the imminent consultation that I referred to is going to be with Lieutenant General Mkhwanazi. Mengameli Ramaphosa uniketele komishana tinyanga letinzathu kuniketa umbiko wesikhashana bese kuba tinyanga letisithupha kuphothula umsebenzi wayo kepha kusena kwendeka ukuthi kube nesidingo sekuthi selule lesikhathi. In consultations and investigations are likely to yield a lot more than what was referred to in the allegations of the 6th of July.
Le komishana iqala umsebenzi wayo ngaphansi kwemincamla ejuqule sedude ngelithemba lekuthola bungako bemthelela webugebengu elihlelweni lomthetho kwelive. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe ayayisebenzela yini emakhomishana laphenya emacala kuqatulula emacala embuso nasibuka lawa angaphambilini kufaka ekhathi nelajenene Mkhwanazi uphendvule ngalendlela. Okwamanje ayikho into ephathekayo yenziwa amakhomishana yikho ukuhlela ethembeni ngethemba lokuthi uma ngabe icala sedlulisele kuwona mhlawumbe ke kusuke sekukhona ongcono okungenzeka ngenxa ukuthi siyathemba ukuthi ayakwazi ukuphenya into ecacile kusheshe kuboshwe abantu ababoshwayo. Amakhomishana ayasungulwa kulelizwe abantu bebizwelekile kodwa egcineni igcina ubulungisa bungabangabikho. Mina ngwathi ukubambezela nje ubulungiswa nanokuthi ukunqosha nje kwabakhokhi bentela indaba zamakhomishana nje ayisebenze kulelizwe. Angicabangi ukuthi ayasisebenzela adla imali lenyenti kakhulu wasukumisa lazondo nalo laphenya kude lababoshwa nyalo kusukumisa lelinye ikhomishini sithembe ngani ukuthi leli litawusebenza. Impendulo hayi umsasazi ezicommissioners sisebenzele ngato koko zihambe ekugqibeleni ungayazi naba iphelele into yazo. Hayi commission zethu umsasazi ziyasebenza kwelizwe. Cha ingxaki lele kuhulumente ongalandeleli xa sezigqibela icommission zethu ba ithini into abamba abantu enze yonke into kuvele kuphele ukuthi bam. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethe first ukuthi phendvulela ngawo. Zweli phansi isikhosana loneminyaka lengama-55 uvele kafushana enkantolo yamanje yasemzimkhulu. Sikhosana usolwa ngekuba nesandla ekubulaweni kwalobe kangumabhalane wentsha ye-ANC Sindiso Magaqa. Ekuqaleni kwalenyanga lesetulu lo wabulala amagaqa Sibusiso Ngcengwa ugwetshwe iminyaka lengama-25 abhadla ejele ngemva kwekuvuma ukuthi nguye lo wabulala amagaqa. Magaqa wahlaselwa wabulawa nga-2017. Loba ngumphathi wamasipala wemzimkhulu umzole phansi Sikhosana uvele kafushane enkantolo lamuhla. Sikhosana waboshwa nga-2018 ngetinsolo tekuba nesandla ekubulaweni kwamagaqa. Kepha licala lakhe lachithwa ngemva kwekuswelakala bufakazi. Ngemsombuluko uphinze waboshwa liqembu lemaphoyisa lelibuke kubulawa kwabasopolitiki. Sikhosana ubukene nelicala lekubulala kutfolakala netinhlavu nesibhamu lesingekho emthethweni kubala emacala lambalwa. Umndeni nebangani bamagaqa bathi kusatawuthatha isikhathi lesidze ukuthi leli cala liphele. Ngendlela okwenzeke ngayo namhlanje kusiphindisa emva kusilahlisa ithemba ngoba phela ngoke lo sagwetshwa yena wababala abantu abathintekayo lelicala leli naye lobevele namhlanje umsolo kodwa ke namhlanje asanikezwe ngethuba losingena enkantolo sive besithi sizivele siyumndeni amathemba ngoyaqala phansi ayachabalala. iNPA ithine licala leliqinile. The accused appeared today here at the Mzimkhulu Magistrates Court. He faces charges of conspiracy to commit murder as well as murder. There are some firearm-related charges, unlawful possession of ammunition, as well as defeating the administration of justice. The matter has been remanded to this week Friday, the 1st of August 2025, for the defense to appoint a counsel that will proceed with the bail application. We appreciate the work of the Political Killings Task Team that has been uncovering and finding evidence linking to murders which are politically related. I-Action SA isungule iTshwane Mayor's Performance Tracker kude ibuke kwethulwa kwetidzingo nqandi edolobheni laseTshwane. Le nhlangano isebenzisana naletinye tinhlangano kanti ke likhansela layo Nasiphi Moya. Ungusodolobha walo masipala lomkhulu. Mashaba uthi lokhu kuhlose kuqinisa tindlela tekutiphendvulela. We are demonstrating how government should operate with transparency and accountability. True to Action SA's commitment to putting people first, we have introduced a new model of public accountability. In Parliament, our MPs report quarterly on their work directly to the public. Today, we uphold that same principle by providing residents of our city of Tshwane with clear, measurable indicators of progress they can freely and easily access themselves on our website. Together with our coalition partners,
We have made service delivery the heartbeat of this administration. Litiko letemfundvo lesisekelo likhonile kungeta ngalokuphinziwe isibalo sebafunzi labakhubateke kakhulu ngekwengcondvo kuleminyaka lenge-20 leyengcile. Kepha likomiti lelibuke temfundvo nemakhono lithi-ke litawube liyibuke ngalabovu lemfundvo netikhungo labafundzela kuto labafunzi. Lelitiko belethula umbiko walo wetemfundvo lefaka wonke ephalamende lomuhla. Bantwana labanyenti labakhubatekile kusuka kulabo basetinkhulisa kuya etikolweni tebanga laphansi laphakeme nyalo sebathola imfundo lefaka wonke. Bafundzi labangu-127,000 basetikolweni etikhetsekile bese kuthi labangetulu kwa-67,000 bantwana labakhubatekile bangena etikolweni etidayelekile. Lelitiko lithi liyachubeka nekubeka liso tintfo letingaba yimicabo kubafunzi. Kepha-ke ngesikhathi sembuto kuvakaliswe kukhathateka ngalokwatfolwa ngelelikomiti ngesikhathi livakashele etinye tikolwa eGauteng. The Nokuthula School is a ticking time bomb, a disaster or a crisis in motion, but there is a serious problem that have taken place there. Fene uthi simo sesakhiwo sesikolo asemukeleki nakancane. I was in that meeting with Gauteng. I know that you indicated your dissatisfaction. We're going to work with Gauteng on Nokuthula to deal with matters that make you unhappy. Fene kumbutele litiko kutsi lelikomiti lihlale liyibuka njalo imisebenzi lelitiko kanti-ke nababona lesimo lebasitfola eNokuthula balahlekelwa lithemba kulelitiko. Kuletinye uMasibiya ititolo. Uxolisile uhulumende wakule Botswana kusomabhizinisi wakuleli Bridget Mutsipe ngekumsola ngemacala enkohlakalo nekushushumbisa imali. Wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba uma ucedza kungena ukhetse kahle tisekhona hlala nathi. Kwembula kuyembeswa esibhedlela sase-Witbank kulababili labasikati kulandzela ukuthi bashe emlilweni lokusolwa ukuthi ubaselwe ngumpumelelo Hill. Lesehlakalo lesishaqisa ligogo sendeke kwaguqa evikini lelengcile ngalesithathu. Uvele inkantolo yamanje emalahleni ke-Hill abukene nemacala lamabili ekwetama kubulala kanti usagcinwe esitokisini. Kusolwa ukuthi lo mlilo ucalwe ngumlingani namzala wakhe ngemva kokuhishana. The couple were having some kind of argument or a fight, and then the suspect he poured something that they suspect it might be petrol, and the two victims were locked inside the bedroom, and they just saw with flames that came rushing in, and that's how they got burnt. Nompumelelo nambali bashe kakhulu kanti ke basesibhedlela ngaphasi kwesimo lesibucayi. Make wanompumelelo ushacekile. Angiphathekile kahle all. Angikhophi ngiyazama by all means ukuthi ngizigcinise every day. Angingeni nokudla since lento yenzekile ngolwesithathu. Uthi ke mancane emathuba ekuthi bangaphila. Ngalendlela abo doctor basho ngakhona ukuthi ushe kakhulu ngaphakathi. I doubt. Kubese kuboshwa umpumelelo Hill ngemva kwesigameko kanti ke emaphoyisa asaphenya. Le ndzaba ye gender based violence in that area as well as other areas lapha eMpumalanga isikhatsata kakhulu, so siyacela ukuthi malunga emphakathi baholi babambisana negovernment ukuthi silwisana nale nkinga lesihlangane nayo. Uvele kwekucala ke umsolwa enkantolo yamanje emalahleni kanti ke libe seliyahlehiswa licala kwentela kuchubeka neluphenyo litawubuyela mhla 7 ngengci. Inzela nekwakhiwa kwebudlelwane bekuthengiselana kanye nekuletha intfutfuko emkhathini kwelengilandi nesifundza seMpumalanga bekungiletinye tetintfo lekukhulunywe ngato emhlanganweni we-G20 esiciwini semvelo eKruger National Park. Tihambeli letivela emaveni emhlaba ngekwehlukahlukana kwawo. Tiholwe yindvuna yehhovisini lamengameli lehlele yaphindze yanaka tindlela tekukhula lekuchubekako kulamave. Indvuna yayelengilandi yetekutfutfukiswa kwemave emhlaba Baroness Jenny Chapman beyingcenye yetihambeli letisetulu. Ivakashele liplazi leMacadamia lelapho lengilandi litshale imali.
Kushiyelwana lugwayi ngetisombululo letingacatulula tinkinga temhlaba. Tihambeli talomhlangano tibuya emavini nasetinhlanganweni temhlaba letehlukahlukene. Kanti-ke indvuna ehhovisini lemengameli Maropeni Ramahopa ikholelwa ekutheni umncamlajucu lobekwe ngumhlabhlangene wekufezekisa imiphumelo yentuthuko lebambekako sewudvute. Have spoken about the issue of putting measures of accountability so that as we deal with the 17 Sustainable Development Goals, we deal with them in such a way that we'll be able to see progress. Tihambeli tiphindze taphenya ngekubabete kwebulungiswa kutemnotfo uma kufika ekuthuthukeni. Letihambeli tibuye tabeka emavi ngetingcoco te-G20. We have multiple shocks that are affecting a lot of people, particularly the vulnerable, the women, the informal sectors who are not yet centralized in development policy. Chapman uvakashele umklamo wetekulima eplazini le-Agristar Macadamia lapho kubambisene khona leli nelengilandi. Lo mklamo uvete emathuba emsebenzi longemakhulu lamane. It's great that BII, that's British International Investment, has been able to invest into this facility here, which is employing thousands of people locally in the region and produces such a great product. It's a great example of us working together. Baphathi be-Agristar bathi kubite kutsi bancobe tingcinamba kungakafiki lokusiswa kwetimali. The nut industry went through a bad patch, and with them coming on board, it really gave us a forward leap. Ayikasali ngaphandle neyekutingelwa kwabobhejane netekuvakasha. Tingcoco te-G20 tiyachubeka. Uxolisile uhulumende wakulebotswana kusomabhizinisi wakuleli Bridget Mtsipi ngikumsola ngemacala engohlakalo nekushushumbisa imali. Mtsipi nga-2019 bekasolwa ngekubambisana namengameli walelave wangaphambilini Ian Khama ngekucekela phansi kwebuholi baMokgweetsi Masisi. Inkantolo ephakeme kulebotswana evali sekositinsolo betibeke Mtsipe betingasilo liciniso kanti umphenyi kufuthi axolise ngaletinsolo uhulumende wakulelave wende liphenyo watfola kositinsolo tingemanga kazinona wamtsipe umsulwa budlelwane bakhama nalakuleli bende kwachubeka kungathelene nemandi kwePitoli neGaborone. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi liqinile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kunasibusiso Mahlalela kuligwalagwala FM kulethamba embili kuletiphuma embiteni kulenzambama. Sibu lishonile mnakethu. Alishone mlingane sivuselena kumbukelo etinzoba tesiswati khona ke ekhaya ku SABC1 nathi ke lesitiphethe kuhlelo liphuma embiteni namhlanje nzamba makusihlwa njengoba inhlangano ye-ANC kulesifundza yenta ke malungiselele kubamba ke tinkomfa takuthi gosi letahlukahlukene kuso lesifundza kanti ke nathi ke tinkomfa tingahle ke tingahlali njengoba kubosi ke tinyenti kabi tinkale tikhungathe emagatsha ayo ke inhlangano ye-ANC kulesifundza sempumalanga netelo kwaloko mlingane nali ke livikile sibulo ucushisa ke sive nganasi ke sifo se-hepatitis lokubosi ke sihlasela kakhulu sibinzi sakhe ke mono simemekela abathi kangcono nganasi ke sifo kude sitawufundzisa umlaleli sibaleke indlebe ngensimbi yesithuba samatebe ensimbi yesikhombisa kuhlelo letiphuma embiteni kumsakado olugwalagwala nzamba malehle mlingane nembukele ekhaya. Asibonga kakhulu kusibu phansi embombela kanti ke mbukeli tikuca lapho besiphathele tona lomuhla tikhona telulwimi lwesindebele kusasa kanti lomuhla ebusuku uma kubumbana insimbi yesikhombisa tikhona tesixhosa linzela simo selitulo ngemva kwetitolo nanto zakhe bathebula kusuku lobuhle ngwane.
ngedela shona ngenaso simo selitulu kanjalo ngedela shona ngenato tinzabatalo kanzi ke masibuwa sithumbe sethu kusihlwa namuhla akhombisa amahle kakhulu ke mathuba imvula kakhulu kade mawuyake ngishola Kapa njengoba lapha kuyekela 30% kanzi ke mabuye tifundzele sembonga ilive limbonyenge emafu njengoba bona livulile kakhulu kade esifundzeni sempumalanga kanzi ke naselangeni lakusasa asesekhona lawo mathuba imvula lapha kuyekela 30% njengoba ehlela lapha ku60 mabuwake ngishola Kapa lichubeke njalo nengimbonyenge emafu mabuwake la etifundzeni leTexas nelive ngalo lomuhla kanzi ke sixwayiso lesivela kwa South African Weather Service khombisa kuba nemoya lomatimi kakhulu kade mabuwake la tifundza letshontshola Kapa ngalo lomuhle masibukela ke la emazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke sifundza iPretoria likhombisa ke kuphola kanzi ke abanza ke Bronco Spread nga -2 ehlele Springs naseFernhagen ngaye ke la 1 kanzi ke masicubeka sikubukela ke sifundza iLimpopo nzawo lefana nabo Phulukwane moKopane kuyabanza ke ekseni ngaye 3 yofika ke kuBekasford kepha ke likhombisa kuphola mabuwa bomusina wehlele ngale ke kuboto Hoya Ndongo lomuhle kanzi ke sifundza impumalanga nzawo lefana nabo Mashishini kuyabanza ke leto nzawo leto ke Mpombela lipholile kepha ke kuyabe kubanza ke ekseni mabuwa nzawo lefana nabo Standerton lithi -3 kuyabanza ke leto nzawo leto wehlele nangaleke la kubo sekunda ngolo lomuhle kanzi ke sifundza kwaZulu Natal tinzawo lefana nabo Mnambithi bo Pietermaritzburg bo Kokstad kuyabanza kuleto nzawo leto kepha ke khombisa ke kuphola mabuka ke la eDurban kwalo lomuhle kanzi ke sifundza Eastern Cape kuyabanza emaletswaye ngaye ke la 0 kepha ke khombisa ke kufuthumala kuboconce kuyashisa ke Islandani ngaye ke la 29 mabuka ke la eGqeberha ngolo lomuhle kanzi ke Western Cape nzawo lefana nabo Fredendal bo Glen Williams khombisa ke kuphola kuleto nzawo leto ke kanzi ke Beaufort West lapha ku25 nakubo George Mossel Bay hlelo ku26 eNorthern Cape nzawo lefana nabo Uppington likhombisa ke la kufuthumala kepha ke kuyabanza eSutherland mabuka nakubo DA lapha kuye ke la 19 kanzi ke iFree State ngolo lomuhle nzawo lefana nabo Porterville bo Sasolburg yabanza bo Kroonstad ngayi 1 mabuwa lefana bo Bloemfontein bo Furious lapha nakhona bo Ficksburg lapha kuye ke la -3 yabanza kuleto nzawo leto kanzi ke sifundza iNorthwest ngolo lomuhle mabuwa ke la nzawo lefana nabo Klerksdorp bo Ottosdal yofika bo Vryburg ukhuphukile bo Taung kuyabanza kuleto nzawo leto ngolo lomuhle kungakube ngikuphathela kona bosuku abube ngilobuhle